February ni som le pali sang ni som ni le paruka Aizawl International Half Marathon voi ni na kan buat saidona he mi chungchang hi toite an choi hon le kan dua ni kuma khan April ni som ni le paruka avai khanna tan Aizawl International Half Marathon hi kan neya kan rin phak bakina lo tlinga ke phei chu kalo beisei sangam lawa chan chu Mizoram tlan kan ti reng chu kan tlan zoa ti san te athonin kan donga tin ei tura thonin an sema engkim mai ka athon ve kania tuntum ni kuma kan ti don khan half marathon ania registration fee on boxi ei kan ti than lo takania ka tia amai ro chu running enthusiast kan ti don emni fitness enthusiast kan ti chi fitness lam ngai poi mo plan lam lo ngai na le hetiang thila lo tian du kha mi sang khat zanga vel ka kan han pung khom ania kumina hian alien zok le athom na zok ati tumin tran kan han la Mizoram lian ve fe kan in ngaya Mizoram kan event ta chon alien khop mai kan ti thenomin an lo reng lo thina ka te khin dan chuan kan khuwa dingtang khuwa in khel lian pui mai a khono tin kan ene kan ti a kho pia level a chon lo hremi alo ang deuh hi aum the do ne a ti ania Aizawl International Half Marathon ni si kha min hret pui lo lu tuk chuan tin October ni som le panga kha New Delhi press conference kan zuneya ta hianin sports director Wechslon hing thanganen kan zunei to a ti chuan January ni som ni le pakhat khan Delhi hi Mizoram House Vasan Vihar ani a January ni som ni le pakhat khan Guwahati Mizoram House GS Road kan zunei le hemitum hian kan tourism lam director PR lal roding in kan kal ve thunga Guwahati kan han ti don me hi chuan khulama kan PR agency tele press lam kan han biak po khan half marathon mai ni lo in tourism chungchang poron tlang au puila kan ban du ve an ti awangin tourism lampang hoi zong de khan kan han ti a fitness ania health ania sports ania zule ri lo zukle huam thlenga ado telawang hian social welfare po ania education po ani boka chumang chuanin in lifestyle ani boka healthy lifestyle chu a form kem them plain kan thriani kan tinana chuan Aizawl International Half Marathon atan hian Sports and Youth Services Department in oisa neya cheng noi som le panga le GST hin pek the ania sponsor te rang kan han zong khoma chuan even Innovations India New Delhi in atang kopati ania abak zong Innovations India na an la nge ni an zon khom kha ani ber to a chuan a prize pool hi kumina hian cheng noi som panga chuang ani dona tin ibaka hianin Athletic Federation of India registration ti ania Athletic Federation of India in ziang lu tur hian cheng nuai ruk chuang an ngai le phota alo man khan nuai som panga ni to a sen so how tak dan chuin thriang atin Athletic Federation ho tu te local na thlen na sen so zong kan tu manga ya in chubaka chuanin hemi tilar tur hianin engmo activity kan lo nei to boka Aizawl International Half Marathon website in ziak lutin registration fee hi cheng za sari som ko le pakua nia India rampo na mi te tan chuan che US dollar som thumania tin ganan sei du chu February ni som patni le som pathuma hian la muala offline registration ati theidona hi junior le senior category tan ani junior le senior tan la muala ka leste kut lai khan ni dona khoi lai masonin asten rem chang al son registration hiti theidona junior le senior hi chu cheng zali som ko le pakua ani registration fee hi ti chuan atlan te hianin khami a main atlan ho khanin tisate lukhum te andonga tin refreshment le thil lang pia lama khanin hemi special ngeni chip angkha an mani taksa kan da vek dona an tlan thlen hun te vek ani dona ta chuan an tlan piang khanin an taksa khanin an kengtel ve zel dona chuan GPS in kan track vek dona tlan lak lo line motor ate lo betem ti bo kha re the vek don ni a route ni lo short katala MT zong te kha ti chuan category hi tiang hian siamna pakhatna chuan half marathon mi pa kilometer som hi pakhat point pakhat ania Rajiv Gandhi Stadium atangin kan tlan chuak tananga ti chuan so lama World Bank Road kan ti maya hian an tlananga Trinity Hospital bulan kualangan lo kir lenga
study man lu hianin somni pakhatala tling lo kheta thlangan zu koile zuk nga anon tlan thlen chuanin kilometer somni pakhat point pakhataniang and governor chuanin general VK Singh chuanin the toughest half marathon in the country siamna atia kong the tlewina chhawpchhuah dewa hundang nen chuanin ai nang lo deu dona ahar po har sa deu mai theya mi pale me che category omang tin khaloka open race kan tile chu kilometer so mi pale me che category anilea chuan fun race kan ti taka kha adu piang tan kilometer nga thapo kha omle dona mi pale me che category omlea chuan ni china kan soyang khan junior kumsom panga inkar kumsom hnuailam hi chu kan la encourage chi alowa chan chu I athui thama wang kilometer nga mi pale me chia ikuma mi pale me che kan lo ti lowa me che tlan ho kha a hreu man lo ti dewa mi pa ne na in compete kha junior hi mi pale me chia tin senior kumsom ruk chung lam tan pensioner chin tan ani chu category ran kan siam le a ran ani rualin walk te poni anga tikhan adu piang lo kala healthy lifestyle kan promote na turin mizo mi pui zong zong o mizo lo po Mizoram mi pui zong zong adu piang te tin mi state pon te po kan zu som to ram pon te po kan som to tel turin kan beisei kan som vek chewa tin tunai hian African runner tha anon tel dona visa te pon lo nei to mi PAP hi anti fel thei chuanin mi pari to tanga so borwell hi lo tel thei tura kan nga yan mani point anon apply to trumdanga nakhuma te chon kan ti thei to nga he tuna po an tlan ma train complain om sa to professional runner ho hi category ran tia lo man ran in siam lo chuan local ho in chance kan nei lo anon tian dik le maya na kuma chon kan fing to nga an ni ho professional runner ho tlan na atlan ve tho nga ma category ran kan siam lo chuan chuti rual chuan kan that lo in te na te po ni ve thawa ini ho tlan chak ve fe ho hi an ni ho la kai nge kan an ti kha te na ni lo na ni kuma po khanin kan experience chu services runner ho kan lo kala alo man sang kha chon ni ho kan an la deu zela local chon kan la phak lo deu wang hian local category a kan pa siam to ro min han ti chung chu kan ti thei po beisei tai la kan timetable hi zingdar nga le chan ve Rajiv Gandhi Stadium a kim tur na ru ka tangin warm up kan nei anga warm up hi nei nge anga ya thula tu ma tlai lo tur ani tel tu so so nga le chan ve kimin chief guest in ni half marathon a vailiam nuwa ain dot te khan 10 kilometer 5 kilometer ti khan kan ti anga kan governor general VK Singh hi he half marathon flag off hian kan beisei boka ti chuan an local khom lenga an tlan zo vek nuwa an thlen huna la Rajiv Gandhi Stadium ha cholin hunan manganga ta hianin cultural program entertainment program ang deuh te boka kan han nei anga chuan breakfast an vek don boka tlan zong zong hianin chuan prize distribution te omanga chu zingdar som chowa hi chuan dar som pel khadai chuanin kan zo fel tu kan ngaya ta tel tur hian ami pi zong zong kan soma ni kumak tel to zong zong ka tel non turin kan soma za tel lo te po hi tel non turin kan beisei tin kan aw la pakhat chu Indian Railways in rail aron ruai thleng to sai rang thlengin ni kuma khan local du tam ta khan tho theina chuan mana to lu tu ke an tian non complain an local thawa khal chu nuna chuan train in an lo thleng thei to do na chu wangin state pon atangin mi tam zo tlan tur pon kan beisei registration po hi on me kani chum te chu e tun tuma hian kan han buang ani kan me han tin pu kan in thei mai zo nai nem PAP visa chung nei to mo PAP na ha chu an ram hing bo khan soi sin male ka to lo mo chung ho chu so enga Kenya le Ethiopia ne phalo do mai thea then Russian consul general po hi local do na mo then NCC nen hianin kan thok khowa kula ma NCC director general ama poi kan beisei ala confirm lawa mai ron ta na duwa ma se parliament session line ya chuak thengem ti khan chiang lawa
chu lo chu atira chuanin big name engemaw athi thi kan beisei a kan budget ina phalo ni zeb lo wa chuan kha kan nei ka chui so pa ha mai price money zo vek thil dang ne na anni hianin puisa tamzo hi kan raise sei huna chuanin big name tak tak te hi tlan turin kan la beisei nga kan threat dan tur chuan anni chu an ta na hlon nei zela emi sports person len publicity ta na an next ta na tangkai tu te chuan noi chu ti zat chu cafe ani ten ti ta kang ho ha ko chho kan nei kan tum view walin kan la ti thei lowa ti wal chuan half marathon dang lam tak ani kan tia khopui kongpui lun lai kan tlan lowa Aizawl khodai dewa kan tlana in tlan pa in Mizoram moizia abo ruak that zia AQI nge ni level thataka tin chumi pela ma chuan tlang le ruam te nim hring te in hu thei pa anga Mizoram nuam zia tem turin half marathon aron tlan ro tin kan zu so mani nam dang chu ula ma chuan chu innovation India ho ina an zon tura ni tan ku ta om ta an raise te china tong khanin kan organize awang hianin sponsorship lian tham tak tak Indian Railways si kan han ti dona alian Indian Railways na tang ko palian pueti beisei ni line una chok chil de ule kan ti thei ta lo kum thara de chuan ti thei beisei taila an mani ni chial open sponsorship lian zok nen kanlar sa point min phur pui khopa min han biak saka pani enge morem chang alian thamatia tunai lian le zolin tiang u tia mai ro chu kan hun tot deuh nen hianin kan achieve ta chialo na kumai ro chuanin kan beisei medal kha than kha an song an dong veka 21 kilometer achieve ho zong khanin half marathon tan ho khan an dong veka ni finisher medal an tia aba khachu fun race le open race te khani to mo half marathon kilometer som ni pakatlan turin lo in ring vek lo ni kuma kilometer nga katlana kilometer som katlan ang kati ka kong katina ka hukur tate ule ka impon ise ni om tiula hen chu tlan kher lo khan awakin an wak theng maya fun na ni to wang khanin marathon a reng reng chon in traffic a serious runner an om ta chuan a fun a tel ve hrim hrim khan om ta serious runner tak tak hi chu tlem te chon nia a bak hi chu fitness atan te fun atan te health atan te ti ve khan nia hei hi a lifestyle a healthy lifestyle hi promote kan dua chu a chan lian tak pakhat bokani